Si Raja Batak anak naduga ima titiag bulan dohot isug baon iya titiag bulan ima no popar si Raja Borbor na marata dohot si Raja Lutung jala auma na pinopari isug baon iya anak ni Sugbaon, anak na sada ima Suri Mangareja. Anak ni Suri Mangareja tudu ima Surbani Julu, Surbani Jai, Surbani Benue. Surbani Julu ima Napino Parna si Raja na Yabetun manang Parna iya Surbani Jai ima nama bongpar naira saam jele Surbani Benunga ima Hamisa Diri manang niduk main na isuenum jela Surbani Benua anak na welu na perjulu may si bago ni Pohan si nomor 2 si Pai ini tuwe si nomor 3 si Lahi Sagungan si nomor 4 si Raja Uluan si nomor 5 si Raja Huta Lima si nomor 6 ima Subba Peduehu nomor 7 ima Subu jela nomor 8 pos-pos hami ma Subba Peduehu boleh dok Subba Peduehu ima Subba no pupus tuga si Mamurah dok tuga si Hobing mulu Subba na baju na pertama imana diduk na Isugbaon jalan na welun na kaning ima si bago ni Pohan ima na popar si Hasi Majutak Tagaw jala si nomor 2 si Lahi Sabungan na popar ka si Lahi si nomor 7 si Raja Uluan manang si Pai Tuwe Hutahayan si Raja Uluan ima Naibaho si Hotang si Hiti Madulang Nabile jele Subu ima Guru Mangalosa no popar si Bugan pos-pos ima Marbun si Bagarigyap jalhami ma Subba Peduehun ima no na hami na pinoparra tuga si Mamura do tuga si Hobing anak na 4 ima Borsa Junjungan si Leben Borsa si Rumonggur lubet turun au sendiri Borsa mengatasi Neben Borsa bingbingan Hutasoit jelhami ma Borsa si Rumonggur anak na 2 ima Huta Gurgur do Hariara jela uma lubet turun na di kuaranna sudut pertama ima lubet turun sudut kedua ni Huta Gurgur anak ni lubet turun nak kaning 2 Huta Gurgur do area baru anak ni Huta Gurgur 2 tuak kinalang madorong da bulun au madong da bulun isma sudut petuluhun anak irong da bulut 4 ima Gijang Manubu Padena Murah Humpat na Juluh de Tugalapang sudut Papatu Hamima de Tugalapang jela anak na
tudu tuang gursinoba jorbe biet de tulubi au ma jorbe biet ima suddu palimau suddu pawno po be biet si sunggulo sede manakna suddu pepituhun de tumerulak tong sede anak-anak suddu peweluhun pangaradang tong sede anak-anak pesiehun beru matudu ima sibula hotang guru tinahi do guru tinatie au ma guru tinahi ima sudut nomor sie sudut nomor 10 sede anak ni guru tinahi due ima upu guru do tuga tulang hami ma upu guru anak ni upu guru due ima upu doluk dohot upu tabirik ima nomor 10 sede anak ni upu doluk opat amat doluk upu sanggam upu sihelege upu manoha ima nomor 12 hami ma upu sihelege anak na tudu ima nomor 10 tudu upu rabut upu manerak upu simejeri hami ma upu rabut anak ni upu rabut opat ima nomor 10 opat upu meruli upu kaling upu mostak upu hasudungan hami ma upu rabut anak ni upu rabut due ima upu bedet dohot upu bukti ima nomor 15 anak ni upu bukti opat upu cantir upu patar upu goklas ima bapak sendiri do upu heti ima nomor 10 nomor 10 itu ima anak ni upu goklas ono pak goklas amas itu ama Lydia sendiri ama Jessica ama Rahel do Sirisal ima nomor 10 itu auma ama Lydia cele nomor 10 luma anakku jela au membuat nomor sien lu betul ma sien nomor sede ima gabi nomor 10 itu jela mulu tebu nakaling sien sira jabatak tutu pitu ma ono ma tebbene di kicam ima mulai sira jabatak isu baun suri mangareja subba peduahu tuga si hobbing lu beturuen berarti ono ma ono tebbe 10 itu berarti nomor 27 ma sien sira jabatak jadi songonima cara membuat silsilah menang nomor sia suduk mulai sira jabatak ya ima au sendiri perhihian si hobbing nomor 27 sien sira jabatak molo pe adong na hurang adol manang na salah kapadohan totong mangido hau dia kapenuturium tuak kesudut na poso hami mangido tuak kerja penuturi asa boy gabi bohal dia kami sudut na poso terlububi ma dia kesudut na poso molo au sudut nomor 27 sia sira jabatak molo hamu nomor 3 sia sira jabatak songonima
isi ni video tadi baso totong mangi dukung ibe di like, di komen, di subscribe. Satu tong bui semangat kita di nalahu mabay naka video-video na bui gabi ka persejara di hamya ka sudut na poso. Horas